After tere le tua lo matu tamai. After ilo lofa maloanga le lei fasoa. Au lia mai manmanuia le nei aso. Le o ngatu tonu le nei vai aso fi au mga luenga. Talo tamai le mwhai ona matu la loa loa la matu tautua mana unanga. Ia e unoa mafisili atu ia te oe. Sa ili atu ia te oe. Mafaufaunga o le ngangana meso se mea. Patumuina matu lautu tamai o le tatalo pa maangalo matu me o matu se mang salai ia teitai le folongo le nei aso ui ule aso ina wapotu mau lo lava veinga ia te oe fa maangalo matu uma i le totu pai oe ke riso le li ima faora. Amen. Ia ia le talitununga sa moa le foi o tatou au lia foi le nei aso fou le sorulu nei ia i matou o lona winga o le o ngatu tonu o le vaiaso na a stofi sa moa nisi vaenga o le laulangi ia le lava matou ti ai uli atu ia i tua i whengai merkalena o lo o peona e soifua ma o rai ia ua mawai atu le aso na nafi mawai atu le aso na po o a foi ni o na whaale tonu ia ua alua tua le aso i na nafi itai le foi la ua angai mai le tatu tautua ma le onanga i le nei vaenga o le aso fia nei aso se fulu ma le valu aso se fulu ma le valu o le masina o yun e le ua fasoloa ina mou mali atu ia le nei foi masina i tatu anga e tuloa ina fasolo ina tifa ila lo tatu whenga malanga ia a o le i amatalia fo le tatu tautua ma le onanga ia o te whatalo fatu sa moa i so se tafa le nei larolangi o whea lava le mea o lo au mauma nopi iai o tatu tangata matou te whatalo fatu ia te o i swafa manu malo ke riso lo tatu li i mawhaola pea po i le mea o lo o tala whautua ilana au whenga luenga mana tua po i ua ta ape sa moa i so se baenga o le larolangi me maliela e ola muli atua ma le whainga lua i so se e kalesia kirisana uma o lo i samo e po i ona ta ape ua ore ngata i na pau farisai samo ua mai a nei atu nung te tele ma au mai e lava i le whi au o le tala le lei na tuto e utotua a mani o umatua i lo soifua ma lo wola tau ati atiae i le vaenga o le whaeloa mai o le tala le lei ia ti oe mau ia matatou uma ia mana tu foi la ile toe ele se tala o le ua te ilangi le tatou te talo molia sa o sauni ai se talo pupu ia ia le tatununga ele le lava le tatou amata mea ia te ia ia tatou ale sa loto a tangata ia ia lana me le ua uma o no tatou longo i lo tatou matai tatou te mo mia o ia o le fisoso ansili ia fatalo fat ma ia tu mongo te tele se ia pa ia mongo iti le lau au sinsina o latou tiu te mawhaiva nioe o le o le toina ma le loo matua i lona moenga ia a le whaitau se tuspa ia pe fili se apa po le ase me whai nai to ina mane lo matua ia malo latou whaiva tu i le multipanga e po le fala maula le mulila ia matapua ia o tatou whaiva e Samoa e o le nga moni lava na o le tatou whaailoa o i latou ia tua asina le atu e le titi le latou o latou whaiva le tariuta ia ma le tapua ia o outou whaiva Samoa ia a whapea o nā lo whaiva i tatou i so
Ia. Pio le fai lava ma tau whapea me le tatou ia tatou masini nei aso tarusia ia awane ia ini niu tawhale oro latu tau whai pitai ia i deise me pole ai le lava e whangasolo le tatou tautua mane au nanga le aso sfuma valu o le masina o yuni lea ua ngai mai ai le tatou sabalinga ia u fasolo atu o solo na uma le onga tonu ia on tatou fasolo la ia ina ngai foi lalo tatou le tatou fainga malanga ai tatou tele tea ese man masina ni o yuni o tatou matau ina uma lava le tele vavio le taimi e pei ona iai i le nei vai taimi o le soifuanga ma le ola u fai atu le tala leo te sa tonu ati te tonu iai o le tala ele leva na te atu e kirisi masima le tau sanfo lele i teitai ngalo whainga mea lofo kirisi masima le tau sanfo tau ai ele i ngalo whainga o mo fianga au leo ua whasolo in tatu tue whaitau le anga i tulalo o le mawa e na te le whapere temi ia e pei o na tatu o iai o te whatara whatuera Samoa ia te oe ia mai i le matanga o le tautua ia si o fo in tatu tau mawai i le nei e fiafi ia le tatu malo whapitona nei e fiafi ia o le lipule o le Fiji Airways ia iai ni mea taua misi i latu e fiafia le mo le soifua whaimalanga ia le fulala mo le avanoa nei ia pe au mai o ni pa ua pasese ia po le ala vale mea o le ai ia o le teimi leile e mawaisi avanoa ia ma le susunga le lipule o le Regional Channel Manager o le Fiji Airways ia le fionga ia tui fasina peseta John Nico ia se mila mo po le tura fitu ia ona o meleo tatou malo o temini e nem ta upu o te fia amatai au mana tulela amatai tatou talafou ia mai Samoa le lautango e tunatu tatou talafou mai i Samoa mo lo silfia ai tau mangal whaamsinonga nafi e lua mo li maua leo lo naiva ma le sefulu o mai ai la vana nafi ili a salulu sulvano yuni a la mo li mau. O tau ofe ta alonga tamua matupu o la right. O tau ofe san no fwe si umu la ingolon to lua le taimi ofe silgia. Lana mo li mau safa pa anga whawhaifa to anga povi matupu o la ai sa ia vai ia sa buelu. Ai o tupu o le matai si umu sa no fwe Australia sa ta ilua vai a samasau i Samoa. E pe ona ia whaamtala le whaamsinonga. E ta ina moli mautau ofe, o ia whaila na la fumanu o manga masara no fofo i si umu, ili tau sanga lu o ta silua lu o lu tolu, ili aingolon to lua. Ma ena te ilua sa mwelu, mamasani e foi. E ia ta o lu o ta sivanu, sa ia sa mwelu si umu e o lava lu o lu tolu. Sa mwelu sa no fulfalo tupola, e amalanga tupola na moli leo sa mwelu musivai i malolo lilei. Ma lu o lu tasi ile lu o lu tolu sa ia ilo ai sivai. Ai o Samuel o tanga lue malo si e ilo fai ele tise ma insinia e iei tu lelei mai tu lelei ai o tanga te pipelo. Ma lu o lu tolu lana mori mau o ni mea fafau. Nei tai, na whaamana tuane ele lo ia. Tau tala i mea na eva ai iai ele o ni o manatu. Ma ia whaamtala leo o atu fupule ai iai anuali lu o lu tolu. Ile fale o tu pola. O ese Samuel o masivai o ili simea ai o umala lato ngaruenga ai wala tafa fa ai male uso tupola o mano ili falo tupola ma amatai lo na tala no le moli mau ia tau ofe i tala falongo ma fa salave ia tu na tele maneni tala falongo e pe ona ia fa amtala tala fa pe oni fa amtalanga na fa pulia in fa ia tu ina o tau no il falo tupola o tu fa amna tu ani ai ele fa amsino church talasa ile au fa sala na o me ai te tau na lipoti o tu fa amna tu fo ile lo ia leo ile na moli mau e tau na ale tala pule ai le o isi tangata o lana tala sa alua tu pule ai ile fale o tupu ola isi o la ia i male uso tupu ola o mano ile aso
o lana moli mau le tau sanga lu o lua tasin whatu ala tau mafutai ma Samuelu ma Sivai. Lutu pola e Australia o no leo leo ngari i lei malolo le lei. Pei ta ina ta watu ia ele lo ia Samuelu Miss Catherine. O le lua o lua tasi o lo no fu Sivai vai tele. O le tala fo ia tu pola na whatu ao o ane Sivai ina ua umul fale i malolo le lei le no o lua lua. Ma tangi ai le FSS ia ia moli mauia e lua leo leo. Ma whai ane tau ofe i le lo ia. E fesili la ia hatu pola. Aina tele ufa seina le maua tu pola. Peta ina tali le lo ia Samuel e pule le whaamsino. I le mau na te tali aina ma tali tonu iai le whaamasino ngā. Ai tali tau ofe o le whaamsino aia le ngā. Na tuli fesili e le KC ia Richard Martin ia tau ofe wa uma ona ia moli mauli tu spa ia. E ta ule mea moni ma tali tau ofe sa. Peta e na tau e Mr. Richard. Ana ta ua la mon mau mea manu e ta ule whaamtala mo watu pola. Ai le ai awa e tele iai. Mo fesili lo ia lo ia po le ala mena tupu mo le tau ofe na anu lo Samuelu i lunga o le tau tai iae na na por kalame anu lo fo ia tali atu ia i lunga o por kalame le mau tau vi inga ma ia i o e na whaasala ia le nuku i le lima se lau tala ai olo na ita ia Samuelu o ve vesi ai le atu nu ma sala ai le nuku e whaatatau ia Samuelu ma lana mo le mau pei tai ina o ta o ia i le lo ia le tusi ale ainga o lona to lua i le nuku na whaasala ai loa ia. Ma toe sui ai fo il whaamtalanga tau ofe. Ele i whaasala ina ia ono o Samuelu, na sala ono o le tūla fono le nu. Ma whaamanato tu ia il tamaita i loa ia miro lui. O le i tū te te e tali le fasili. Ai manatu tau ofe o whaase furu na whai atu le fasili lea. O le tali lava le naetasi, ma toe whaamanatu ane ai, ele whaamasino o Judge Talasa i le loa ia Samuelu Richard Martin, le laina o ana fasili. Mai lava le whaamsinonga e o ane i povi le laina o fasili ma moli ma waitau ofe na alua tu pulea i e tau o na lalangolango le whaatau o povi. Pei tai, o ta uatu ia i Richard i atau ofe. O le moli mautus tu si ama no. E le ai se taimi na ta ua i whipulea i le whaatau povi. A wa o le a moli mau mano e tele i ai. Mai o le asau fo i tupua le moli mau. E le i ai lo na uso o mano. E le talanoanga ma whipulea e te pepelo. O lau mori mau sao fo atu e whapulea i ngā ruenga mō oe. Ai, o le a sao whapulea i e mōli mau e te pepelo. O le a sao fo i mano e mōli mau. E le i o fo atu e whapulea i ni mea. A wā o le tala whapulea i nā o ia sa wheiloa i matupola. Ai tali tau o wheia o le tala lava le nā whapulea i ai sa iai. Masunu i atu i ai e le lo ia Samuelu Mr. Richard. Wa e sao e te pepelo, wa e pepelo. O lau tala, ona o lo wita ia Samuelu. Wa e o le ngia whaamsinonga, ona o lo le fia. Ma la wai e tau ofele le mafau o Mr. Martin, i le whaiane o ia e pepelo la na mau. Wa tau tō ai, e le o a ua stangata soli tu la fono, o a ule mori mau, sa la tō iai matupuola mamano, sa la tō iai matupuola mamano. Ma tai lo le sfulua i le awa uli o le salulu, ma lo lo whaamsinonga mo le sfulu minute. Mai le whaamsinonga i muli nuu, na ta mua le mata upu o pea ai le taimine i lumo le whaamsinonga whaaitu malo. I le saunuanga whaapitoa al tamai tai whaamsino, le fionga talasa atua sa anga. Whaasanga i le vasenga o le au whaasara lau matustala, o lo o li ipotia tawul manga mai lo na portu whaamasino. Mai ia ta uaile li ipotia le newspaper o le Samoa Observer i lo lato li ipotia, o le lato fono tanga i tuan o le portu whaamsino i le asolua. Ele abatua se whai unga le whaamsinonga, e tatau o na abatua lo ia i luma o le whaamsinonga. I le saunoanga whaapitoa la valea le fionga le whaamsino na ia toi whaamanatu mai i le senga. O le autostanu lau whaasalau. O matu pala o le abatua le whaatua tuanga i la miotonu. Ai wali ipotia fo i ata o isi moli mauza atau mo whai le whaamsinonga e pui. O lana whautuanga e tustala o lo ia ita iala, ma aua le tuua fua iai nisi manongi ese mai il whamtalanga. Ia sao mami o tonu, reporting is fair, not sensational. Na ia sauno foi, mo ila tonu au mai whaamauni ngai awa ia tua il whamsinonga. Ia watu iai le whaatua tuanga al whamsinonga. O tou ua au mai, o lo o tou i loa mata upo o angia i to tonu al whamsinonga. Ai o nisi tala i tuatu, e fesilingi iai le moni mal whaamaoni. Mai o le tua lalo al whamsinonga ia li poti sao, awa ua iai pā pui. Ai o mata upu ua li ipotia, o le ao o iai le whaamsinonga. Ai o le ao o fo iai, pēna whaape feo na li ipotia.
Na ia sauno fo'i i le tāua o ngā luenga le o whaasalalau i pāpui pui, e ala i le media guidelines, po o ta i ala i le ngata o le whamsinonga i le media ai o tangata o lo sa ili awa noa mai e sa uma. O le umane o lana sauno anga whaapitoa le o whaasalau, ma whaatoa a mata i loa le mta upu whaawau o le asona nafi. Inisio tala mai laman whamsinonga o whaatoa i nai al whamsinonga mawalunga Justice Roma, le tina o ali i e to alua o moli ane leo leo. E vatun pepa wha ni e langolongo i tal sanga mo le tatala o la wetua, e a wai i le maliu la tama. O le mta upu lena fongaina l'amtangol vai sa nei. O wha ninga mana o miel whamsinonga e au fia i se tal sanga tustusia. O le kopi o le pepa maliu mwa maunga i loa ai le so tanga wali ia i le tama maliu. Matoe o atu le whamsinonga i le aswanta ai au les freile, lua se fulo yuni. O le mta upu lea ntato li puti atu mua e so tanga i ali i talabou. Na pu e ane e leo leo i le fale whaamsino i mulinu i le siria malvaya so talwai peitai. O le tuliloa a leo na mawane ai whala au whasaina wa upenga matautia la au malo simpu whana. Ita wal mangal mta upu lea wato e ratuai i la lol va inga leo pe te li kalolo mo kalolo le malie. Mai se to alua ya pida yando le sasi o pe terum lot whanga lea enga. Ina watalia Justice Romal tal sanga leo mo se taimi tapena umani ai la tu fa momonga matoe vala wele mta upule el vai so fo lua tolu yuni mai lamal fam sinonga wata talai tuale li ochota wa tolu lua tau sanga le ova mata vita fafta i lua ta si tau sanga manyangi ila lo tutunga ina wola te ena ola molianga so tanga i fala au fa saina o molianga ochota wa ile umia o le aisa tasimal fitu ono kalama umio mali wana i tolu lua tasimal fa kalama o lana te eu fa mawina le fa msinonga fa tulanga ile so lua lima o novema e fa ia ile fa msinonga ai o tutunga ia nofo pe ile ova a saini leo yu fenga fa lua lwa yaso aso lua male as fraile au le ital su lua ile o uli ma aua ne itoe moli atu ise soli tula fono ai o le li o tavita fa aftai lo ia te fo i moli anga umale o leo le umia o le lima male afasikaleti maluana ma ua tofa fo ile aso lua lima o novema mo lona fa amasinonga ai o fa tu e no foi manyangi sangini lo ofisa leo yo pia ya solua mas folele a le tals fulu ile o li o le fa ungol masino me le na mawai masini po ato lo fa pi i po moli ya utafo la wala ngao yo ingala o nei o tu ai ile tu le o fa tawina o le aisa ile marketi a Ia, pe o leua mame vatu tatu telefou mai Samoa, pe o lea nga i le asona nafi, ia, mame vatu nene te iua vave umalu teimi, ia, lele mame vatu na e fetu na ia i leo o i lau pafonga, i tala mai tatu, te lo o tala i whamsion, le sau o leua la tu mau suta Simon Mau, i 10-11, saloe o na nei le fiafi, ua sefululua sutonu pe o tulanga na o iai tatu mon mau na filominga i teres mon mau nel taiao o titoe fai u ile tulanga famasinonga asi o amata tupea ia matu ni Amerika male immigration rate o lo fanga solo nei modi mau mai lunga i Washington si ar to tele i tangata mai isia tunu alela ta umaila e mana tangata Samoa tonga ua alu ele rate le latu ale foi ale ice ia ele ngata la ile tulanga na ia pi o le ua fasolo na manu a tangata tele me falenga ina o le vaenga o ta o le no kings protest lea o le vesi i Amerika, to titia le se vaenga o se stete o Amerika, e le o a fia i le tūranga lea. Peia o le whama mawhalama, o i la tau i liko le enta mai tutonu le tunei, e mai sili na mi valea. Sili o na mi valea. Le whala protestangata o na e a fia tangata o la tau aina.
Ai a manatu fo'i i le whaatumuli o whatuipui ono o tui ngā tangata nei. Ia, o li sila mea. Mo mea o kawas, mo kawas fo'i e bata vale. A e alu ne tu ala ta vale ina. O nai tangata pe tumu i tangata ia, le o Mexico. Ia, o le tele o te mea sorta vale la tu flu o le se, o le matala le fale le kawas. Wa fia umane mea. Pi o leo a mata o na upuia fo ila tangata Donald Trump. Ia ilan mele ia le ase popole te maro la ta itale te tilo ia. Ona o te mwhainga lau. E ave e seatu tangata whatu whalave lave i to tonu o le maro nei. O se na ua o se ali i mai le fioanga wa ele. Lenta ua maua le mon meo le whaonga se o le pepa whanau, whangaina o se pepa whanau o se sitanga te le stala i whainga le stala o whaia te minei. Whangaina o penga te whailangi ua tasi le computer e sa waipe tangata te isifuru, le stala mai anga tasi. Ia ma o le masau leo le whatupu lia tele le amio fa van valer tatu atnu io e fa I foi o le foi tau fo atu ia fa fita uli I fai le au fai portiki man au fai tu la fono e sile musa foi tangata nu nei tele tu tasi tatu ia ila tu e sile musa foi o tatu tangata nu ona le fa maoni nei amu tu tasi matatu vava ai matu leile tatu pitola au ila tu o fenta tai o le ele o tulanga le le foi tatu tangata ele o tulanga le le se vai ai o ne me le stala se fa o te walu le sangata le stala lo nengo ile pe fana el watu la tangata na tonu pe fana o le van sa fa ele o tomari le la o mori ile leo ia ma tau fai ai ina ia fo ia paise fo ia tu langa fa pea so lia pe komiti so masui tau va mana tu voi lenta tu va no uma ia I wa o te fa tanga ina le meo lo walu piki mai ka te palota ai tasi voi na mea e fa I fai pule ma komiti a o tanga palota fo tanta palota foi le si fa le ton esa e nofo a se er watu tanta piki mai nei io e mana mia mo sanga tip mo san tupe to le mela na tingana I lo la vesi io wa fai la nofo fale vai mai ele la tuara se piki mai nei ele la to vesi mai vai mun le foto a tumu ai io e ale foi la tau e watu vans e tele e a watu ai tangata palota ua pa ai tino o isi sui tau waha sorry va ai tino o isi sui tau waha o atu e a foi e drop off atu I tangata le stala io e ana tu e pe o le o mai la tutongi la tu te iwafi pe le lei ona fa pa le ni le tala noa I le tatu ainga I le tatu nu man tatu atu nu alu o fai tatu tala o fai fo tatu tala I asia le sili musa fo I tangata nu o tatu nu sili musa fo I tangata palota voters io a telefo la tatu tala I tai pa a o la tu amio malele alu lo fa mai ia tatu ya o si me fo I tatu e te tauna io e ai a e lo o nei tangata le a mio vale ai longa fa no longo tu inga por kala me nei pi matu ni tanu ai longa le mo se la tu teni e fa longo ai male manino ina ia mo se fa le o le mo la tu suifu ai longa awa ai ana fa longo mai ia matu wa le tion e mise matu ni o tu fa ne ngalgo tu fa batu le o pulelei batu le si musa foi tatou le au voda si le au palota o fatatari a pu se la tu tata pa se la tu tata tauba
e piki me na fale io e fa mo latu ina ia mau atu sina io sina se furu sina lu se furu sina se lautala o atu te toe popole ina mia those lousy $10, $20, le la latu le tatu kola le pelenga ma supa le e wa malie mai na mata mai o kola ma pelenga ya le umuno mai ma tatu supa le super heavyweight le ale ua ngai tatu molo tu silfia au fa fonga mai le oria komiti wa tasile men fa no fa sa o fengo komiti nei ale lava la e fa ngasolopea ma faia pea tatu komiti ia a o tou la komiti o tou te tauna ta fia mele le mele o le feo ai o suita vai fai le mele o le fatosina ia ma le ave o tupe tangata ma o piki mai tangata ile afo i me o lo no foi le ala ua mai le tala mai le komisina o le ofisa o palota ringa palota o molia nisi ma mai le fautuanga ai mai se foi ia sui o le malo ta mai tai nu mafioanga kam fainga so ia kau kala pelo kam faina tau tarsao tau talmoni a e loe le se tamititi le sangata o tonu ta sao o tam fai ave pe fa na le sangata sa le sangata paruta io na le ava tu fa fautuanga e mese lava ia le tu pa vai o te le lopo inana mafuaina liki le mele io ona o le e foi e anga sa o lava fautuanga i sui ta mai tai o nu ia po la van fai o ta o pule nu o nu a wa le ngona le u fai ngoi ia o le sui o le malo ila o le sui ta mai tai le wa va tu sa o ia ila to el komisina se faia ma le fa maoni pe tasi le na me o lo fa le tonu o lo la pela pe ai ia le tato unanga ia ona o le tumu le fa maoni tangata tumu le fa maoni tangata ia le lau e whanongo mai pe ona o whai atu sa moa e muria ia tatu o le whaosinonga pe ona whatu leu ua toi anga i maili si vaenga pe ua wai mai whapea ia le vaenga a le whatosina ia po le a foi po le na vatau manifesto a le tatu vaenga whai a le HRPP mana ia la si vanga le na no ta u na fi todos fu malua miliona ua fa anganga mole a fo i mo ila to fi ngai male tonga tau so i fuanga pi e ngai lava e fa solo lava pi e tipa le me au mai le tonga tau so i fuanga io e ui ona o le tu langa tala tupe ia ma fenu mera ile tamau a inga ma tupe mau o mau alunga lalo tatu ai tala ia ai le pea on sai ai matatoa pe le atonu da fo anga o lo le le fo no mera to tono le tatu no i le va i pafo ma tu tele lo ova ai tu langa le o le atina e o le tu au le lava la alanga pe le o le atonga tar so fo pe tau le fa pa tau fa le pa le ni le i tala le tau le pa leni le aisia langa o le turanga le mai li poti audit reports ma me tau tupe ta mau ainga au le ma lalo le tala au lo fatu mawina pea ia le vaanga le o le alanga o lo faia pea tatu atnu ese leo pe o ila to lava o lo tam fai su se ava no te ia le malo o le latu lava le pese o le latu tau loto le o lo fai pe yesu uma tam tatu e fanga e ta ile malo o lo tu le mai nei le o fa au e le malo tausi ia le vaenga le uta ua o le samo poto pe o le o latu o mai o lo tu langa le mau pe ana fa longo samoa yo a o
o fai atu ia le o mai le tala o tupe. Ia, a o le vaenga la leo te pe tasile me pu fai maanganga tangata. O le tolu sifulu miliona lea, malona vai ina. Ia o lea mai a o swani tele, mo ulu ngā li tau amata. A tau la mo meu ngā li tau amata. O ulu ngā li tarbo. Ia, o lona winga o le fe awe ave i ulu ngā li tarbo. Wa, pule fain pepe. Wa heo o pepe, le ua ave ila fetala. Ia, e leo toi au ngā la ilme tau le ainga fufuaina. Ua tatala le faitotoa e matua ora foi man tupulanga taravo the young ones, the young couples, maybe they don't go back to work, just staying home and making babies. Ole afianga le nga ole mele pe ole wo fai maanganga tangata mo fai ma meula ana tunu ona ore tulanga ile whaongaina o tupe ale atunu. Au iaila isi vaenga sia. Langa lenta mai tupe o forfola mai. E wha i foi o forfolanga reita pipi. A o folanga foi. Ale Samuelipa, pati. Pai tau miliona o le piliona ia lato le budget. Whapena le vainga. E te lea la le fesili e whai vaenga lea. O pea me au mei tupe ia. A fai o lena u tala noa tu ili neveso atoa. Ile tamao a inga o Samoa leo ta titia mai. Ai pia mai da vangangi e campo o aila sau e la tuke. Kiki a pesi ka ko me ale an. Ole na au I tonu a Samoa o te mana oa. Tu te sila fia le li sili o fiu. Tamo le. Au tau mata le por kalame fiu. O lo tama fai fiu e vali mai mo meo laundry money. Po tupe elea. A sila to toa I mea ia. Ona au mai ele ia te oe mau seata. Ioe. Seata o le mea le tatu te vai. Ele mantua velingola por kalame o fasal vale e taunu. Fasasi mea ia te mi mantua sa o le lea. Ioe. Mata la I au mainga e fiu tama o le ele. O meo li poti fo ia na te au mai ai ia tulepa. To titia fa urunga mtanga duanga. O minista. Le au mai mai lunga. Ioe. Ona e tau I te aila ia lea. Leila ele se na duanga ia. O I tonu mea ia. Laundry matupe ele lea nei. Levan teu. O I le pi o le ma losi ai tu le pa I lana vaeng whai. Ma ai fula o e to Samoa. Na le vevesi o le heita pipi io e le fia to ina. E to te loa. O upu ale tusi. E te nofo polonga I le tangata olo e ai talafu ai. Io e fai tātou ma polonga, ka fai o tātou te ai tā lafu I se tangata. A tātou sila to ai I le vaisua lea. Lea la ua ofa te tele mai tupe. Ioe, na fesili lea. Se leo mai o lau, e leo mai I se tuenga wha moe fui lea I manui o Samoa no whatuai. E leo wha moe mai tupe e a foi. Either o tupe saina. Ia po tupe la ia. Tupe ia a mai
whanono mai fiu. Se usofo. Tu e mai ilunga ia le vaenga ia. No to mata to to ale sama. E lem fense sertala. Ia. O tupe ele elea ma tupe palpala. Langa lenta ua ingoa. Tangatani. Leva na ta ua ingoa. Ia. I te unga tupe papene. E whaale si me mo ia e mai pi whauroran whenga. Anai loa. Yeah, for Tatu Paramia at the time, he was one of the millionaires. He was one of the millionaires. Compare the Lalangi Matai Lalangi. Yes, I'll never I moments in. So o tupe nei palapala. Ima faina taofi o years. Faina teu lima. Sefulu lima. Teu sanga. Ioi. O whamoe moe ia tala mai. Ua umantata ua mama tupe mama. So e mo ia la e whape le li o fiu man na suenga i e whai. Ai le lei tatu au whasalau. Uno tatu wap ai po i ngā luenga leuso. Ua tatau na tatu ta pisa ai as whistleblowers. Tatu ta pisa ai i mea ia. Ina ia mawhai ona. Langa lela ua adia i mai mea ia. E mawhai ona tātou tiro iai. Waloto te tele tangata ni o whamailea tupe, o whamailea 4 miliona, o whamailea 4 miliona. Ona ua lato iloa. E olo mawhanawhana i te mau ainga. Ia i lato. Ai tele amea, e ti ngā se vanga nāre to atoru le na ese. Na feita ma o to le popole ato e foi i ala tu malofa. A ole ano i na ona tō mumu lava. Ai lema fai na latu e lem fai foi na latu suia tu le epa e fai matanga ioe e tu mau lava tu le epa i le tai o le HRPP. Why? Because he owns it. O ia o le owner o le HRPP, even though na te li fai se HRPP e le ialu sona afu i le amatanga o le HRPP. Ioe ai i le teimile nei ua mariliu atu to ina sa papau maia le HRPP pai langi to tele. E leo sa tu le papea o lana me to tino. Ioe. Ai o le wina tonu le na aba ai tino lava ia fonotoe malato uma. Nga le ko mumu ai le masisi mfai ona fai atu ia tu lepa. Lava ia sua statu te ta. Na saua tu le epa tau langi mai fai mai. Wanga vaa matu fai ma. O ai la se toa manu e sau e take over. O ai se toa manu e take over inga ia to ina ne. Male la to HRPP pe ape e sau. Ioe. Ele lei alo sila tutoa. I tupe ia ua fola mai. Inta to va ai lola ia ilme. Langa ngana i foi tupua. Le mea tau o le laundry money. O tu Samoa. Mai le mawhai ua ngai fo ita tō ua fia ia whangaina ia tō ngā tupe. Eoi. Mea le tatu atunu ue. E le lei ono tatu wa ai mani tutoa i tūlanga ia. Ina ia mawhai. Aua ne i whawale ina tatu e se isi la watangata. Eoi. E whano noa le langona. Ona o le whaingo fie, ona se e tia o tatu tangata. Ioe. O lewa ona tō mumu ia le whaipule anoa maa muamua. Te le whaitemi e langona ia le sui taitai. Ia whantoe. O isi sui e whapena foi le li lo au. E aro lo au tau whapena na style. Ioe. O tangata nei. E ala mena le no whai atu ai te alu sa ili le tusi o whata otu. Le nā olo au mai ai le tala le leile mo tātou. E te polonga o te polonga. E whai tātou ma polonga a se tangata o lo whapea o no tātou ai tālafu ai. Ioe. E whai oe maa uma tātou uma. E whaingofiana e matamata i le real life. Oe, ai tālafu nei se tangata.
you will be a yes person. Mo le nata nata. Le ala vale me mana ona te fai isia. Le foi le te itala foi. Fa pena mana I le mele. Ta fili sau noa tui le epa. Ila na vaenga fa fai. Isia ai kala fu mana vangai. E ola uma I ai tala. Tupe palpala. Mai o le tala moni ar tala le fai. E le fefe po I fai atu le tala. Mai o mai nei lai o pa mai le se lau se furu miliona. Tolu se furu lua miliona. Valu se furu ono miliona. Valu su ono pe ono su valu. Mix up te au le ono valu ma le valu ono. Le ave vai. Le manino. O le koula 110 millions. O le pelenga ono valu either 68 or 86. To e whamanatu me se silvanga na ia o le tamat foura leo whaingo mai o le super heavyweight. Ia tolu sulu miliona. Tolu sulu miliona leo whatino ai e a fia I male afe ta la ale pepe. Iwe. Ia sau I male tala pe a whai to tu mai within 100 days. Ele lopo le ane o tu e whapena mole se lawasu. Whatua activate ia me umaia ua whaero me. Ia, ai le pia on tātou talitalia. Po a winga o nei mea. Po a winga o nei mea. E pia no whai atu. O lo o moe pere sa wai. Le lopo a whema tala mai ai le latou anavatau. Le lopo, e mo I eli au mai ale anavatau. E pia o lena whaatata mai eisi tala ale la ubi al maritoa I le latou proclame. Foi le o le fofola le fala. O le manei o la maingo le miliona le amtanga. Na mai e launga tasia uma pe te lele tu malo, pe le titi le tu malo, e na mai e launga tasia uma se iwa ai mo le lumana. Ia lewa uma whaata amilo lewa leisi me manei, leisi tala manei na lewa mai. Te uma o la anga ia tu iai. Le ua whaasolo ina 3 miliona. Nia la wha uma 3 miliona ai le ioo I le aso 3 o masina nei. O lona winga. 1 million, that's a lot of money. A lot of money. Pe a miliona, tasil miliona, mose tu malo. Isia, ele iai se mea whapea o tupu. O I foila. O I le na batu ai ia le tusa was set ele fast ia le fata ita inga le I vai fai uma mana tua fo o le a foi o le vanga la vai ale HRPP pe ia le vanga foi le pe concentrate me tau infrastructure atina te tele iwe pe fa pena te pi e ngai lo la toma fa foi mo me o wafu o le developing o mena o malai valele o fale tele pe o le la to taket le na me tau economics development economics o mo me o atina et tele big project pe o ina e taket e focus ia le HRPP. Au lela wo mai au mai I mea. Le wo mai ngai mai pe e pretend le la tuva ai ngai I le social development. Atau le social development lo winga la ngai I tangata. La ngai I le lau telenga tangata apena fai atu. O le vaenga lava le ma losi le la tuva ai mea tau atina tele infrastructure. Ma me o project te tele. Aisia, langa e whapena le meo le olo wa ai ia tunu I o kominisi. E tangofi e whaasufi ia tunu lima vai, ma tunu tau atiae. I tue ngā mea ia. Ave iei tupe e whaua I ngā luenga te tele. But, o le whai ungo le aso. Tātou te tue vāwa aia I mā noa o no noa mai tua mea ia.
to o tele ama lo langi o tele atu nu o langi wa matana manino mamala malama e o foi atu nu tele nei Amerika ele misi le va ai Amerika le tau fa vale asaina la fai yo ua vale a tuela male ma charity lo langi wa ele o le vale o le a ua lato lo na pe ale o tala le fa to le petoi e fai tatou we are slaves i tangata tatou tino nofo i talafu ai apena foi la lalangi ua fai mapolonga ale tunu o saina aisia leanga o lea e tatou tino nofo ai talafu ai no nofo ai talafu ai le lalolangi ia saina io a fai o le no utala noa masino utala noa tu ile tu la fono foi le le RTRA 08 2008 RTRA io a tu sila to ye na isi tangata o le tu sil mele na tau sau e foi la ma me na su le fai nei le uso ya fiu le tamole ele io tu inga sa ilinga na e maua mai ai mea o lo o sulu solo iai tangata maua lunga nei mana na ai tupe laundry mani tupe ele io ava ai foi la popo fo o le RTRA 08 le lava pe se tu aua ni mama le va ai i turafono le ai sia langa o turafono na tu leia tu ADB por Asian Development Bank o la tofona na la tofe soso ni teledraft e turafono le io so aua ni mama le tatuva ai Samoa me volana atatuva ai i foi tu le HPP o lana lava va ai o ngaduanga tele le la le me fe me la uma to lima to sanga tu tele o fe ni atina tele le tam fai toso tu Samoa ina ia fa fe ilati Samoa landscaping hotels airports o wafu me uma pena e tai e tula e mai le fatuatua i le atua Samoa e le o le mea na e taula i le la tuva ai io e build le foundation ia mausali le foundation io e bangi mo le ice cream cone ai tango fatu asuro askulimi e vai le e halu fapea ai kilo la ile fale foi tono ai kupito pyramids el foundation pe halu fapelunga o no winga o lalo e solid o lunga ai a mata mai lo lunga e tasi al meta tilo el collapse ina tonu ane na mo le tapipi collapse io sia e a mata mai lunga le la tu fa pale ai tanta ia foi la auto e fai i mele fola mai tupe miliona ai la tu tele lo se tala tupe i le taimile nei o lo i sau fa i le malo tausi o wal mele na mai en malo tausi over 1.2 billions a faila o fua fa penale la to va ai e anga ile paketi lo mai tasi e o la to la auto fa so sorta si milion ia o me ta matele ete o mele o mautinoa peitai o le me fai ma le mautinoa o le lato uloa o lo o iai tupe e fa tino ngai ia lo lato fa mai wale ai o mai e fa pe a me amatu tutu mai le amatu faia se wala papa e watu e sale longa tau sabai oi tau sawa salonga tau mulfanua na foi o mo me ngalunga tele big projects le ai se ana fa pelo to tele e fai fa pena ai se la to tele matino e to nu pele to au le ala wala tu fa ngaina le strategy al fast
e fiu e fe me ia ita yo a o le ngā ruanga le fast o la tau na initiatinga le mafofonga le olea develop tangata develop nu mafionga develop ia i tumano te tas mai le sipito Samoa tau le sipito Samoa e si i tia fatasi i le temi e tasi oai o tangata o ainga o nu o tumalo i lo le mele na masani me pa le meni o tatu nu e fai le fono yo ia o le matu tumalo le o fia ni to sanga na pese atu le matu o nganu e vai mana ia le ala o le mai la vanga ia o mai e pese o fai se o la papa la tu e mu fanu te se vai wa o la tu tiu te ia o le la tu fa ma itele o le la tu ta fa yo ile pese fe me chole le nya tina e o fai tam fai ale fa le ma but at the same time tilo ai sole le ai sole o sa o nga tonu ade o mau mai ile e fiu e fe me ia la tu tala esa e fou ia la tu melea it's very new to the ears to the eyes me uma e fou ia la tu e fou ia tu le pa malana HRPP ia le aitia le Mtua i foua awa ana le fou ia la tu tu tilo la fa pena winga o stanta pe e fa le ano foi le mus a sauta te na te fi lo se me ia tio there are some people they have that kind of attitude they will never come and ask you for help but they approach you from a different e te vai ai ele sau fa melia la fengon melia ai sau pe tão fai fole le akiu e fai lunga fa fi now but at the same time la na te mata wina le melia e manuia yo ele mana afode te tango to teach ele mana o te tango ya o atuia io ina ne i fa pe mai ya ne ya o le ama ai mana o e sau e fa fodinga e fa fi nau se mtau a le taimia o fa fi nau ai e na te o ina mai ai fa pe na le to tiro tanto e tanto fa pe na ma fa ngalunga samo io e o leva na la tu fa ngalunga ma ile company sa fa ngalunga ai era tu le loma se mea langa ese la vale ko inga mesai ai ese le mena la tu ma fa ngalunga a mana o la ma le se mea e fina ma ki finga e fina ma ia tau ina ia ai le e musu tele e fe sili ma ia tau te fa fer fingol mele o le ar fingol mele yo fa pena mal approach tu le pa mana vanga ba ai fo i mai le amatanga fai ile miliona o le anga i o tala na fai ile miliona te o ina fa pe mai ele me fina tupu se me fa pe e fa valea fe tu te meni tupe e vai o ala nga tupe ana fa ngai o tu le pa o ala nga tupe fo sei mana nga tupe na mai le fa tu fatutua ile tu samu tasi nga lue ina ile atina e o samu ana nga tupe o mai to fangaina le no la wo to ilisias le ile tourism remittance grants male pe fitu pe van tax GST na yo tasi le me le mo mai tam fai abs le ala mai fai mai ai tu sa le fo mai vanga le ale samblea fo le welfare le vanga ia le lipa le foi la wo mai peia o le latu tau fa valea le o lo fanga le fa nga le tau o soifon o Samoa se mesi
Lena Samoa o le pei o lea u te talanoa tu whapena. O le tatu malo lea la o mai. Ia, o le fisi mai ia le wawatu le link. Ia tarusia ia o mai i se minuti o mua. Ia na u whai urola ia le tatu whamsinonga. Lea na u mena na wavitai natu. O mana tua fwori te tele tamata ilo maina. O ia lava le fai news mua ma i Whafur Courthouse. Sauru alu fai le la news malan. A lela ua mua ta uva lea tuai mali Radio Samoa. Ta uva lea tuai mali Radio Samoa. Ili tamaitai fai news le aisia. Lea na pinpoint ta ili tamaitai fai masino. Ma mention i ngoa. I ngoa mua observer. Ngoa luna lua Radio Samoa. Ia vai de ua matanga tua meringo le Radio Samoa. Io e. Pe o winga ia. A sau nei tala menta. Ile whanau tatu whanau longo le whamsinonga. Umana lau komsina. Corrupt. Lau leo pepelo. Le foi ua lau moni mauni. Tangata pepelo. E whanau longo le foi lau e. E tasi ana whanau. E sako le lei. E sao le lei. Make up le toi pepelo mori mau. Io e. O peni mea nala no so lunga ono le ite ya Samuel. Nala na pa mo pe ite ya Samuel. Le ale me le so lunga le sia la leo e tam fai e retaliate. Ona ua. Ate loa ala na ite se mea. Le ua tanu mai le tatu malo nei fiafi. Ia, whataro whatu I lau whionga tui whasina. Ua lolo fo iaso lefto a tatu e peiloa I. Ia, manatu lavo o lo tu maulanga le lei o le atua I lo so fuanga lue. Ua lewa tauna e maro loa o le whatu tueina tele o e Fiji Airways. I o mafuai o na whapopea. Whaptei o le whapai atu tino. O tu maupea ia le malosi whapawina I lana auna. Manatu watu taimini nei ia e te whatalo whamai I le tatu watu mani whalo alo. Ia, e whatalo whatu tulepa ma loso I fua leanga o leo ke vai aku e whaima motu mai ka te rei loa lapo o whafonga mai. Nei, o lo le lei atu, nei, o lo langona le atu. Masalo o ina I lau pito, o lo le lei atu I nei tifasina. I langa o le whai aku I ke le fongi, o ke masalo pe o se awala na, pe o le mafuanga na tulepa. Nei, saunua. Noi moi, ia. Saunua o lo le lei atu whanongoa. Ia, whaftai, whaftai fo I mo le hava noa, ia whaftai ele alo fo le tua ua. Tau lu mai fo I nei aso, mawalo so I fua, mo fo isi o wola e tau tuai datu le mamalu fe malanga, ia e wha talo whatu I le pa ia o whawhengainga mo la tu whantua mai so se whata whai taulanga, whapena fo I on whatalo whatu le mamalu o Samoa, ia male atu nu ua toa, yolo o mawhai o na whafonga mai nei whataloanga, e whaftai tele lava mo le ava noa, ia e vi ia pele alo fo le atua mlo na anga lei o lo fua e nei pele. I ola man malosi, ia e tautuai si o tātou atunu, ia e maise ala atu I le company ba le Fiji Airways, ia malo so I fua. Malo so I fua, tui fasina. La ta amataia,
la ta mtaia I ni mta se temi ia ona matule lava no ia I lau fionga tu fasina I ni mta upu fou mani mta upu mole ati na e pe ole ua loa aso o lau tautua and ole te la tangata o lo momo mau ue pe ana pe se company va lele Samoa o lo fa nga ia I lo soifua tautua ia e faia se tala amata I le company va lele ale malofiti o le ase tu langa gai lo na tina e tupe maua I le tausanga man falo ia fa tai sa o le stofin te nei sa fa ye fo le tautalanga le sunga le dipule ia Andre e fasil sila fo ile au fainga luenga atoa ile lua afe tol sela o le au fainga luenga o ye nei Fiji Airways ia pi o tup wane o le tulanga sa ia vai taimi o le covid ia na le afe tol sela ia e pita ia ne la ile tele o Fimalanga inga o new routes ia o tatala nei o valele fo I o fa popo mai tonu o le fleet ia pi le ala le o si ia ilunga ia le malu fo le fainga luenga ia wa ia I nei Australia ia to valu la o fainga luenga ia fa tasi ai mai o lo le malai valele ele o Saudi ai le malai valele o ngai ia la to li potisao eli potifo ile ana I le airports I Fiji ia ola ua vaenga I nei le sales ia e fa pe ona ia I Brisbane ma Melbourne ia ma Sydney ia le fainga luenga ia o le tūlanga o lo ia nei ia pe ona ota ua o lo ia fa moe o le fa o le masina nei ia fa to ai do ai la ia le o le tala ili o le tala tupe po le financial statement o le lua afe malfa o le tūlanga na o lo ia nei so e foi lai talo sia ia maua se polofiti le al company ai fa fta ia ile pa ia malo le tunu ulang pe o le company va le pe ia on sila fia ia ua valu ia fainga malanga I Los Angeles ile vai aso fitu sorry o daily o le fitu ia o San Francisco nai tolu e alunga I fa ia fa pe ile ma Dallas nai tolu ia fainga malanga mai fofonga pele mamalo le atunu I lua si lava ilunga ia le support fo ile mo Dallas tala to wa mauti wa mauti no lava le fo ile le langolango fo isi tato tunu ele ngata ia Samoa o tonga mfiti I le la support ile company va lele ia ma fa tasele ma Vancouver na fo lua e aluanga ile tolu ia va matane ia au kuso tolu fo ile o malanga ia pe ona wa fa ilo atu taimi o fano ia lua sful mal fa ia va lele al company va lele al Fiji Airways ma o le average age o le va lele na le fitu tau sanga sful tasi masina pe ia o le Fiji Airways o le youngest fleet talnga I tonu o Pacifica lo ia nei so o fa fia ina fo ia lo mau fo ia li poti ya fo ile fa fia ina le mamalu fe malanga I o tato tulu ile tautu al company va lele le ngata ile on the ground ia fa pe fo ilungo le va lele ia o lo ia fa mo nei le asumo mo Julai o le ato e si ia fo ia nisio o tautua I te tonu au le vaalele au fia ia tau mafa matulanga o mafa pena ia fonga I pea ia le mamalu sio tatu tunu ia o leisi la vaenga taua ia o lea ua we ai ia pase se fa pitoa mo le masina nei masina sale date uma le solufu limo uni ia le pase se nei la ai ia malanga lava mai au kuso e tau ia me tolfutasio me le lua afe lua ma le lua ono paule tūlanga ao ina fofonga pea ai taimi o le tausanga ele mauai ia le pase se lea
pei ia pa ia pei o le taimi fo ile o te sema January pe o taimi tip pisil na ia manisi o taimi fo ile o tuanga wa ongam tulang fa pena ia e ta o le inventory controlled tilo fo ile i le loading solo o ia ilva ai le aso ma ia aso ia na fuafua le ia o pasese o le pasese la mai Los Angeles ia wow fiai ma le la fonga tax ma fees uma e na o le afe se lau valuiva ta la le pasese la tasi valuiva io le alule ia pia mai Los Angeles San Francisco fa pena foi Dallas fa pena foi tasi valuiva e mo i lava e mamao le vao Dallas mai foi ma fitis futolu i tula ia a o lo o tau fai lava ina ia fa tutusa uma ia pasese awale le foi le sosoani le malu fe malanga io si tato tunu ia mai se la le ua mo tolu al pa le pasese le mo fuafuanga foi le ni se fia malanga i le palota tato le sulufu vivo o kuso na ua mawaina i fa mama avenga na o le pasese la le ta o le value tasi le ato fo ile mfainga check in ia ai tols full kilo lona mamafa ile ato le check in ilalo ia mai toi fa mana to fo ile malu fe malanga o le ta fa ta ua le Fiji Airways ia le saunga le mu ma o le ua fa malu sia ia tu langa le tasi ala u ata i te malanga mo o lunga le valele tu sale male fitu kilo lona mamafa carry on ele carry on fa pe ia wai fo ia ngai tonga fiti anisi fo ile ngale si ato itua ia fa ko ava kupe o kai mila alua fo ile ko security me ia mawala o ile ile taimi le airport ile va ia on tongi ila ia le tupe na pe se la uli masfulu le wai nei ia le extra pack langa te alumo oi so fautu ina le faailoa pe o lau wa la fua ia le atata te malanga oi malanga mo oi ia pe o le pe no fai atu o le saunga le mu lava le meta ua fo ile le fe malanga inga le Fiji Airways okay o le value ra lea wa tolu tu ai na foi da si pasese o le value na ia fo se lau valuiva tala tasi valuiva ia o le comfort fare tu sai lua ia ato tai tols full kilo tasi fa valuiva o le teleanga o malanga yo nei o le plus foi la o le plus tasi valu no iva paul ese senga o le plus male comfort o le plus e mo uma pe afa pe cancel lau malanga to e mo uma tuale o lau tupe le full refund o le pasese o le na foi le plus tasi valu no iva ia le plus ma o ia pasese ia pe o le pasese ia pe fast food ma le 12% le reduction le wa nei o pasese ia 43% discount i pasese uma ia so fo le pasese valid mo tau sanga ato le special la le wa nei o 43% discount le la ia nei le value le tasi valuiva o le comfort tasi fa valuiva ia ma le plus tasi valu no iva o le comfort ia fo limas 4% le refund o le value na tasi valuiva ele se refund nga le tax ai refund atu o pio o ese senga umana o tato pase se au lava ina si la fia fo ele mamalu si o tato atunu nisi o lo iai ia ele fa ilo mai fo ia ni pase se mai Honolulu mo pia le taimi nei misalo mo mai taimi nei po taiao le ana talo sanga fo ia io no ia isi o lo malanga fo ile mai Honolulu wa na ia connections mai isi pito o America na Honolulu ia o le la fo ia fa tali nei ia se tala mai fo ile office to tonu ile pricing team wa ia pase se mo Honolulu al terminei ia ngale LA na ia va tasi valuiva wa ia ma tusa uma ia le ma San Francisco ma Dallas e wi lava ina sfutolu i tu la ia Dallas
Iva Polis fulu i tula Los Angeles ia San Francisco ia na u fa'atutusa uma ia pasese na mo terminei e uma la ia special le ile asolufu limo yuni lo na winga fa bete fia malanga ia February po mati ile tausanga fo lua afe lua sfulu maleono e o taimi la ne utau no tonge lo pasese fa mo tino leva no ma tongi pasese pe o le tulanga na o lo ia nei malo faftai tu fascina fa mon mole to mo nei tua usunga fono al malua ale fakasa le asa sila e feololo se tupe maua ale Fiji Airways na maua i femana inga le ngata i America o New Zealand Australia ilo na hotelenga faftai mo fafsili tulepa e faftai fo ile mamalu o e kalesia taitasi o lo la tu langoina ma ua mautinoa lava fo ile le langolango le mamalu sio tato tunu ile Fiji Airways ia ma le aunanga fo ia o lo tau mfai atu iai ioe sa matua pisi lava ia femalanga ina le vaitaimi o me e o le foila ua pisi nei le femalanga inga le vaitaimi o le conference le metutisi e fa pe le Assembly of God o lo iai fo inia la tau sounding o lo iai ia ma le lotu po wesi pe ona silafia e nisi fo le malu le atunu ia o lo iai ia ua pe on o failo atu ua mautinoa ua iloa atu alava le lango si o tato atunu il company valele fo i fe malanga ina ia ua o le meta ua lava fo ile o lo fa mamafa mai pe ia matou o le safety ia fa pe fo ile ma le on time performance o le valele ina ia fo ile ia fe malanga ia valele time pe o tu si ai se banga na ua ia se fa le tonu fo ile e afi ai sa o le mu ia ona fa pele ona fisu ya o le terminei ia o lo ua mautu lava le on time performance i lunga somewhere around about 92% le on time performance o valele uma ia fai malanga ai i so se taimi ai malanga ai malo faftai te le sa o kalesia ile atina o le tato company valele ale malo fiti lo fua i fascina le vaenga o le tautua me se lava me tau valele lela o le ale le size le vaatele a fitina iai a pe fia fo ia o le vaala po alava le ia ta o le Airbus A350 o le vaala lea tolls full tolu ia business class ai lua se lau ivas full tolu se lau maltasi ia tua le economy tu sa lau le fainga tua tolu se lau tolu fal passe se vaala lea le A350 e lua tu Los Angeles ma lua ngai o i Dallas ia ona so o ila ia le ma le A330 ngai lua tua ngai San Francisco ia ma o le nala e lua full fal na business class ia ai lua se lau fitulua ia le economy ia i le vaalele le A350 ia ona so le ma vaalaiti e le 73 Max ma o le A350 e na o le fata usanga le matua o le A350 ioe o le A330 ua tai valu tai va tausanga i si va ai lua ia o Maxes fo ila ia 737 Max le fa onga nei le ba o short haul it's o mato short haul po regional ports o lea na o le lua femelfa le na alfa fa tausanga ia le matu o valele ia so lo le mal ATR which o va ana fa onga fo ile alu i malai valele la ia va u tonga ia matutonu lava o fiti ia o tamalanga inga tai lua tai tolu tausanga isi va o lo ia fa mo te se mal le tausanga wa isi fofuanga mo le ATR lava ia matuin oras loa e tai lima tausanga le ia e felele tonu o fiti la to ia short haul
I pe o le tūlanga na o lo ia nei ia le fleet le company valele le take lo le average fo ile o valele uma lava ia o le fleet ia na le tai fitu tausanga ma le futasi masina le la savali de balu tausanga ia tausanga o le average fo ile o le fleet company o lo ia nei o la tautua i le company valele pe ona sa no ia pe ona silafia ia o le lima sefulu nei o tausanga ia te sema tausanga te nei le aso i vote sema i le lua fe lua fa nga ato e le lima sefulu tausanga ma le fatulanga ina fo i lea ia e tolu sefulu fa tausanga o i le company valele a tatou o le Polynesian Airlines sa au nai mai Apia, Kilani, Wellington, LA, Sydney, LA, ia o Samoa, ia to South Sydney, ele tolus full tausanga lea, tolus full fa. Ia ona full ono aila ia leo tausanga talu ona o ile Fiji Airways, le la o te va ai nei ia le Australia ia mal Pacifica ia na fa o popo mai le masina talua nei ia o ia uma le marketi ta o le VFR po le visit friends and relatives Samoa Tonga ma Fiji ia o le nasa o atu ai fo i Seattle e fa la ulo ai fo il Fiji Airways ma tilo fo il na marketi i mo le lumanai ia sa ia ina le masina talua sa fa ia le felo inga ma community na i Seattle ia o ia fo fa mo San Francisco ma Utah ia ai fuafua lau fo i le malosi ma le avanolo ia nei ona ua fai asi tele fo o femalanga inga i tongu lava o Australia latou aua fa sosoani po le silafia fo i ele mamalusi o tatou atunu ma lau songa e ono ia ports fo i lea i nei Australia o Brisbane o Sydney o Melbourne o Canberra o Adelaide ia ma Cairns nga amata nei ia pedila la sefulu ma o ia foi le port se tolu le o Cairns o Canberra Adelaide ma Cairns ia o una amata ina umala le vaengal na o te o mai tonu ia le o ia Brisbane Sydney ma Melbourne ia o le tolu foula le tau mawhai atu ia le Cairns le na amata nei ia la fo o tai tolu malanga al vaenga na amata tai lua ia le ua si la vai lunga i le tai tolu nei ia au kuso e tai tolu i uma ia le vaenga la lea ia pios tal fia fo na mo le malu fo o sio tatou atunu o papa au i nei i Australia la tou ia i tulanga Paftai fascina la tau falono atu pe o le fatuputupu la ia lava ia le ola le lei o company le atu fiti o saure Sao le lava io pe ia i le o amatanga mai sa mata mai le lua fe se fulu ma le tolu e se o ngalo ia sa na o le se fulu valele o le terminei la le o luas fulu mal fa valele na fa inga to saua i lu e tau lalo junior io ka tau i Twin Otters le wo ia nei le fleet la le ia ma o le ala ua fo ile ua o le tūlanga fo ile se i toi tilo ia ona koe vai fo ile o ngisi route 4 o lo ia tasi pe lua tono Australia o lo tilo ia temnei ia fa pe fo ile ma ina America o ele o fo ile o tu mau i se tūlanga fo ile a fa pe ia o lava lea ai lea i taua ono si pe lunga ma vai le me o lo yelpi si tau tuli ia pe o se fa si la lo atu lea tele valele mai le valele tele le o le A350 ia ka o le Airbus A350 o ini va a voi own pay off o malo o fleet la o le A330 lava la tau ia o le matou le o le Fiji Airways ia le fa va le ia o isi vaenga
o isi va'alele uma ia e tele ina lisi isi va'alele ia i tūlanga whapea wa ia fo ile reason e alainga o na lisi va'alele. Au le A330 lava lātou ia i wa own lava ele company mal malo. O le si tatu manei fu tata tano lea. Lea se tau whātaitai e te whaai e toinga le A350. Pe am whapea lela mana o Samoa e whātauso na wha pe whai payments instead of leasing. O le tilo lava i le lisi o whaai o nei e tau tilo le se lau miliona i le va'alele. Le 350 lea. Le 350 lea. Tilo i le max fo lea ia wa e tilo 5 le 11 miliona. Ia ulava ia ma le tele o isa company o le tele o company la lisi ia va'alele. Ona iai ia le mafuanga fo lea wo o tuloa wa tired fo ile va'alele ia ave ese atu ai sui mai le si model fo pe ule pe o le faingo tavale pe io fo ile o da lo ia sui fo ile o tavale ia pe o tulanga na e tai tu sama company vale. Okay. Ia ono Olesia Olesia fo ile ono pe ono failo atu le o vai uma lava la le VFR market le network actoa le al company lo ingo New Zealand America ma Australia lo concentrate ia la ia e fa pe fo ila ono fa la wiloa fo ile nga i Wellington e wai tolu fo malanga i Wellington o New Zealand la to ia o Kilani Wellington Christchurch ia post tolu New Zealand na ia o ai uma tuaila nei ia le VFR market fo ile i tonu fo New Zealand la to ia ma ua mai tawina fo ile le support fo ile as tato community ai mai se ia o fa faingo fie ia malanga fo ile a pe Wellington wele to yo so au kilani la o tolu ala to malanga sa matale lua la fo tolu ia Wellington la to Christchurch sa matale lua la o fa ia pio le si inaval na i lunga o mai tawina ai le ngata i sio tato tulu while tu risi fo yo lo so ani ai i le malu sio tato tulu i Samoa just this morning le o sign off ai fo ile e fai o lesi special fair mo Samoa e include ai ia here o hotels ma ta o le mo package fa tau mo sio tato tulu i nei lango ai ia hotels fo ile a Samoa wal tele o inei ia o fiti o Australia o le biggest supplier nga o tourisia na fiti e to titia a familiona tau sanga ia Australia ia fiti ia pela wa o tilo fo ile ia tau fo ona fa pesio tato tunu wala o le leia fo hotels wa ia first luxury hotels i Samoa le ala o sign off ai le sai ausa o lua vai aso Nick liaise ma le head office lo mana o fai space se fa pe mo Samoa ia encourage ai fo le tourisi mo si tato tunu so le la ua mo nei passe se ua tu tasi uma Brisbane Sydney Melbourne Adelaide Canberra ma Cairns tasi ale passe se na e package mai tu se lava po le ale ma o le o Cairns lima i tu la ia Sydney tolu mo le afa Brisbane le tolu i tu la i fiti a le ua o ngatasi lava ono o nau fo ile tau fai na ia increase tu risi tato Samoa malo faftai ua loa tausanga i le ngaruanga o foi la o te lelo nga va la sau fautuanga fa tangata o living aviation la sau fautuanga ua lela ta pena tatu nga malo e a foi e faila na filfilinga de palota tele ia na batau o ta fa no ele ia se ana batau fa pe mai amela fa tau se valele o la so fina ngalo se tem le nei se fa no se valele samo na list valele stas
Eu lo fai se motu mai tu le pa fo ile le mau atu ai lau le tau mau atu le fisile winga I valele Iwa. wa ia as a personal fo ile e pe ia le amataina pe o tatou fo ile ile tatou o langa me soifuanga ia e mua lava na e pepe ia ona e savali ia ia fato ata mo e lola ia le ia o le tūlanga lava la lea fo ia wa ia o le lisi ale me e tatau ona tilo mua iai ona ngā lulue lea ma isi kampani valele whawhataita ingo Fiji Airways wa lea o te langa route na establish ai lea I me tau coach share lona winga ia ino fo I lea a lea kampani whaatau I rungo pe ia whafonga fo ile pe amalanga nei this is a code share service ma le Qantas, this is a code share service ma le American Airlines le we ngai Dallas so pa pe na la le amataina o so se new route lava po so se new establishment fo ile ina ia ave ile ava no fo ile build up pa ile market ia no o tuala ile taimi fo ile sa vadi ai fa pe o ia mai la se tasi le o valele fa ia no o tu fo ile taimi ta moe ai pe o la wa utilo na ia ile atina inga o fe malanga inga tonu sio tatu tunu ma o se ai fautuanga fo ina sa o ave inga I nisi o fa fisili mai ai me se ia le malo Malo, partai mana e le fesili le au mai o a fea se aso o lo manatu le a anga I statu va le siaro wa le sa siaro le tam fai promote ni o fesili le au mai ni famu mo ia o faiana for ngale case studies is a business case ona fa mautu le business case ele ngata ile community fo ile la ko support ia tilo fo ngele freight opportunities mo ka ko tilo ile tourist fo ila ia le e malanga mai nga tilo I company umale ina igual be o lo atu la wa fai lo mai ia le teleonis company o lo mautu ina business fo le lo ina ia pe o se vai nga fa pena it's not an easy thing for ngale fa pe lo lele lo it's a big case fai le case study ma me ia ula ia o fo langa avela o feedback e winga ile community ma tu langa fa pena ia on le usually o lead in penal pero Hello? Hello? Tu fascina lo mono mai. Ia le watu pe ua ka furisa mai tatou o tau whale tunu mai ia leo o toe. Ia, ua mo mai. Re pasau. Ia leo. Ua langona. Toe longatu. Ia, pe o na le tate I lungo le fesili fo le nei tangata ia mai fea fo I. Mai siaro le na mana mia pe whatau nuu ia se malanga atu siaro. Ia. O lo ia foi le whanga o ngā lulue nei Alaska Airlines o lo ia ele o se code share para o ia mo ka o special pro rate agreements SPA foi le
a whapeolela malanga Fiji Airways e whai ona puk sa o mai ale mai Seattle, San Francisco, pe LA, pe ngai Dallas, the American Airlines, po le po scan fo ngai tele na wha o ngai nai. I whamaruru atua le atunu ia ona lo tau whai mai ia whare tonu mai le connection mai i Australia tausia o lo te magosi sia manoa ia le ua longona mai tu fascina. Hello? Mau mai tu fascina? Ia, e lo fare tonu mai per tato connection mai i Australia ia tonu e ia. Ia, o afetau ia le mai o lo paanga o sunga mo fate fui mono ia au pa u atu le tato malo le ia fiafi ia ona fale tonu so tainga ia o sistemi e tueta noai ia mo fate fui mono ia la fala do atu ia taua le matanuanga ma le sunga le pule o le regional channel manager le tato Fiji Airways mana ia la silbuli le na fisili ai la sona fina ngalo i se va lele mo Samoa ale amele na fautuanga pi mana ia la amata tu le lisi de tatu va lele ia pin tatu mai ia tatu laiti me Samoa me ale na fai lisi ala ngala fiti lisi ala o lu su fa va lele o le mela tatu kilo i por me ia nala ia langa le na mautino na ngau tatu va lele o fai ngatu le pa fai ele to le na ta tino i la to ngau le va lele tatu nu ona o fai ngale ma fo fau tu le pa malana va ngale fai io pe ia va lele la to ainga pe le na fai tu le pa le Polynesia Polynesian Airlines tatu nu pe ia va lele la to ainga io o ina le na mafuai le no si sa ora le sunga le ia la fionga ia le wa mailo na manatu amata malie al pio le telefone le fesili tatu amata malie mai au tatu right amata malie so ina ile pili malelosi ia ile ia vale le foi pe ia vale le atu vale le foi pa le tamalaiti foi le feli savai ia se ia o ana watu lo marisina foi le ia le ala te fa pete i to la titi ni me mo ia tatu muri ane le ai o meno no o me foi rent o me lisi o faila si le mo tatu ia i le turanga lisi o me tau valele ne la mala e mai fautuanga le fo o le bana ni wanga le to carry on pessimesia o le lisi e matau dia le nga tu puranga fiele o i tatu yo ai a fuese a fesilia le mo le ina turanga ese fiti ta certa tu tali e fa maoni tangata o le atu e fa maoni ta sia le fesilia no tau fesilia le ua pe iai se sao le valele company valele fiti ile au fai fa toanga a fiti pe iai se la ku special rate pe iai se la tu awal mena man le talo fiti le air freight mai nei ele ko sau la lo va la lo in container
wa e freight mai lunga so e o me era talo fiti nei le felesi ai a mai lalo mai lungo le ocean ya tele me foi na le talo tato le ya New Zealand Australia la talata e Samoa le distance e afu e seo lai le va e tai ni America po le ala vato inga setting e setter kula le cooling container le ameritalo ale mu e pala le talo e se mamao the distance le va o nei ia Samoa ia a ofitila vai la tele a meu tau e fiti la o tuai ia le tourist so soani famas a fiti e ship mai la to talo ta mu fai ono winga elo ye pe uma ngala no filipo e se la to wa kako airplane a fai ele no winga le america ko commercial flight here ai pe o facility langa na ta utino a se tasi o ni fai au me Australia la por kalame male li pulotu manu se furu ta la no pase se o matemneli to tongi se me le latu au la kapi no tele no fua tele no te fua sata mane mafofonga o to tongi ma wailing o papastui io fe mai le ai le o pole le papastui a kala aka mun muri le lim fautana ko va yange papastui wa ngau tatu vale to o mea ia samu nene fa pea tatu o mana ia fa longo ele mana le avela wa nga i tatu malo e o mai la o finga parota o le same tune na vale same tone folanga ele i masani ai ia tule epa malana vaenga apo ele na fai tule epa o le HRPP ele folani mea no mai a fatutu watina tele leanga o le lato pe o le lato matai ai lea pe o le lato taket lea e taket i momeo ngaluenga te tele io e fatosina tuai donas fatosina tuai saina ia maleleilo o tupe saina i tele ne fai eisi ngaluenga te tele pe a vato se grant io ai mama no e tau tuai tu o grants na e tatau ala na fai tete ia lo tatou nu ia i tūlanga whapea io e le tatou au whaponga le nei a fiafi ia o te whamaruru atu ona ua le atoa ia le mai tūla sa nau lava ia atoa se mai tūla ma le fionga atu i whaasina tele fesili na tau fia ave iai ia ai meise fo le tūlanga i sana wa ai a le la ua maila na tala mua o lana wa ai whaatangata ua lewa le mea tau aviation ia e mo mia lava ia le tūlanga lisi statu valele o le latu valele telele iai o le valu 8350 ma le 8330 pe o vale tamate tele na leo mai i Amerika alu le sinunga i San Francisco alu le sinunga i Dallas tolu valele o lo mai nei tolu malanga tasi alu Dallas, tasi alu San Francisco, au LA ia 7 days a week. Fitu aso le vai aso e travel lai le va ale i mai i LA au lunga lai pina tai lua aso e lunga i Dallas ma le lua lunga i San Francisco. Ia, pe o leo whalau tele atu ia le vaenga leo le matautua ia ma le fionga tu fasina. Ona ua motu whafose i atu ia le aunanga foi le foi alu le atu matua i tau fiofi e fiti esia te lele anga va fa mauni le vana amata polisi ele se mafatano anga matano mumuai pina mensiona se li mele ola fa mauni tasila ia mele te tau ai on to va isa mo to tu mali chapipi to e fiu so o me le masai le o masai mea ia le valele polensia ta utino tangata na ngau ia tule e parwa tele na ofua tangata le tongia pasisi
na whapea leo tangata on kwa lea tu lepa. On tua le lea sa ilele. An kwa lea lofa sa ilele le tu. Ia. On matua lea lofa o sa ilele ia Samoa. Aisia, na ilo le lea le se la tu valele. E le se va alele se la tu ainga. E le se va alele le son tamapo son tina. O le va alele le tu. To tongi pa se se tangata yo ai. Ia. Tongi pa se te mana tua le va alele le sau mua al potensia ni Amerika. Ia le ngalo ya te usol. Si usol le siri mata alfatasi lo lani koko. Wo te ia le asona sa matu. Ele men matau i pi uma se nightclub matu firo ia. Yes. Wo te i lo va ia lo lani. Fatu uso. Wa sau kenga fongi femme. Sole. Ne ai. Mau atua uela oria o oliva a. Mau atua uela oria tu stala. Fai mai makia mai. To va fonga o to ia. Mau atua tu stala fai mai ana fai. Oso era valele o mai ni le malanga mua al ponensian sa ni. Uno winga na pio mai fole le just le va male. Ai au mai foila e hostess ia kama i le au hostess ia mai ele mai o tutongi se meo se Airbnb inu no foi o mai sole no foi hotel tangata planning tele lopo ai na fuafuanga va lele Samoa tani ia no fatu lele io lo lani sama si la capito mali sole amu ia la o fatu tutongi so pase se mile mo watu wala oria tu stala maku eva tu stala ko ai maku sumele te mi so weba le selo tala ne fai moni a fara holongo mai foi te mina na yai i oliva ba ai o i sita tana la tu mai pe ale oliva si te se ai ole mori mau na le uso mau watu ia ile tu stala hotel o lai ta whawai. Oso ea mai ira valele au mai ni Amerika. Ia, ta alo ta tutangata. Le ala fiu le toi tam whai. Io e. E le fui sau tu le pa ia, pe ia o la tu valele. O mai e o, mai tu a tongi to pasisi. Ai, akat whai au na. Wai ele ngorda. Ai, atatanta whamatala ata solusio kaika kwa iai. Kei ka kwa iai whapi ata vurele mai o pole le ka ko kamo papastui. Wa fai mai la le o ina mafuai le ngo papastui. Le ponesia le valele. Lele o fuar tangata male agreement e tongi muri pasisi. Afe mena la kom fai fi au dia. Valu se fuduaro no pasisi. Padua nada. Faleolo au kilani faleo no sele yesi tatu sila la tatu yesa tau te fiu e a foi tau fai ni tatu fai nga foi le ia tatu no metanta ia tatu a leu te fai atu Eita pipi tu le pa po a tupe tu te toe fola te mini e le toe te tonuina o tou Samoa. Si vangana tangata ua matua fia fai mela, si fai tupe. Se tia le to a fai foi fatatari to sanga atoe o mele sidi masela. A fai te aru to fai, fanga pua, fanga mo, to fai, to talo, to tamu, so se me to. E uma era to sanga o milionea. La o market a ailo ainga. Ar mera le o vako tu se vanga ato o femito o fata wistat. Pico ke ula fata ngorso, fata ngole wil paelo. A me nana vatu fu. O me nana vatu fu ma auto. Ele tongi ento tupe. Ia. Sa ore se ele na le fali melong fa fia poto pau o afoi. O hardwares na vatu me na tata na manui tupe. Na manui tupe un milion. Fa vat valea yo ia mafofo. Pe me o tupe ia ave manui ai fale o loa ia fata o me.
o le wha moe moe o mea ia. E te watu ia weni e toe a samo. Weni e toe te whatau tau i a solo. Io e. A watu leo penga. Instead of you, te aisi mai a te au seia. Kaonga e amelo penga le kakao. Io e. Hanu e tutoni au talona i au mature oso lea. I ke leko e sau i ke samukalo. Anu ko kongi au ke pula. Io e. Fafangi au pua, fafangi au moa. Le winga na nga mo meo pai na watu. Le winga na mo meo o wilpaelo i na watu. Io e. Ave ai mea ai pua. Ave ai ia vao povi. Ia whapena. La uele popo, la uele mea. Winga na wilpaelo. Winga o pa waya. Paisau pa pua. I o tua fale. Io e. Ai leo le whai atu a whani mene whawhia poko. Ai na nai tuan melea. O le pepelo mara whawat valea. Ai tau a lunga salangi e kamo ai. Lesi. Pa ye. E o tala sa o tala na. Sa o tala na. Lea ua mai nei fola nei tufangatu te. Nei whatu beta. Amata mai o lua. Amata mai na le kola ma le pelenga. Ia no mongo mai matamo o super heavyweight. Super. Iu te toi whaalongo i whailongo o pinko mea ai nei a matou. Le ainga lea lau te whaia mai tatou super price lea. Si whautai e. Iu ai. Ia. No te whaiwale le tenye leo maina manana. Na whaitula o pousa le la no tango au mai le. Na matua i mention mai a ele tamete i whamasino. Le ingoa o le tio Radio Samoa. Ma le observa. Mo le tau mwhai au le vave fafo a watu tala se. O mafua i on se le whai ingo whapio au mai le whai unga tamete i whamasino. Io e ua dismiss the case. Ua not only to dismiss the case. Ua sau ma le whai unga whapio ua deny the application. Io e. Se i tatu whauta tatu samu iai. Ia leu tau tino mai ai tamete i whamasino. O ai. O le tu stala la observa. Ma le tu stala mai le Radio Samoa. E tau walea mai. Tasi tangata. Ale Radio Samoa. Tasi lele tio te fia whalongolongo e yaso ia ai li whaia ni mei. Masa whai mai le lato. Mena i lunga o le apoi. Nā le whalongolongo, nā le audio rava e le eise, le ni ata whapea. Sita whalongolongo e. Nā mā nei e fo i le lata le whalongo e. Ai nā pā ilo i mea i e whamasinonga lea. Sau mariteni le mai Samoa. Eoi. Ma aila i le professionalism. Na whai e le lilo sa vea i la interviewing. Eoi. Lailo uma e maina. Lailo uma maina o le die hard fan. Ale whatuatua i le tu Samoa sa vea. Aia. Na vai me o watu ni fesili whapaka sa vea i le. Mea na ta o professionalism. E loa le tangata fua te tau. Na o lua lama lau kamo seumang. Sale. O ngā fia kāre break e tamo e mai. Ianga o a e sau le anafi. Nga leso. Kope mai lovo fonga i runga. Na o tala se a tala na e umaya. E wala. Eoi. Na o tala se a tala te sau runga. Nanga whi te mana o e te ita. Ua whai mau nifo turi manu le whatuatua i le atua sa mūtasi. So se tangata la e pipi o. Na amata. Na e o ere si tangata na i loa le mea na iei Sam. Eoi. I le tau te mina na tifa solo i leo esue. O ere si tangata na manam le iei. Nanga foi na watu tupe i hati o e te whaasosoe. Ave tupe i, ave tupe o, ave tupe i. Tupe na tinga inga i nei tangata i whafo su e tupe se i tau mawhai le melea o lea la vea i lato
o tangata tonu e maua ai i le tala i le hit and run. So o le mela nan tam fai e puni mea ia aua ne i whaaseseina mō li mau. Ia vave maua le tangata na oti ai le usawari le 5 tausanga. 5 tausanga le hit and run ai na mata lava maua ia lea. Suspect. Ai alu va ai le clip na ta umer tamana va ai. Va ai ai. Na tau tinoa. O le member of parliament from the caretaker government. Manino. Ia. Ia, asi o tatu whaalongolongo le case o lo whainei. Te i tatu turi mataia. Po whea o le anga iai ia le case o lo anga i mai i le te minei. Ai ero tatonunga. E leo whatamala po i tameta i whamasino. I lana wa ainga, malana sila tutoa, i le tūlanga o lo o iai le whamasinonga. I le tūlai me lo i tasile simea. Whai maile li i o e komisina. Nona i loa. Tusa o mori mau a tupu ola, ma le rile a lea ua umanei. Tau ofi. Ua alu i Samuelu. Tau mawhai e whaafefe le tina, whai le tala e tina, i oe le tina, e whai ilan tama, na whaalongo le peu ia ingo mea. Whaafonga le tasi alo whaalongo is a fabricated story. Ai a whai la sao, wan na whaangat whaapuno whaafefe. Na alu tau whai ia Sam, e whapena lang approach i le tina o tupori. Nala mena leo e moria Sam i le threat. Meo lea, tau wha mata. Io e. Malaysia mea lea o le ita ia Samuel le aru lunga na laina oso. E le wha pena se whainga o se mea. E le wha pe a ita i o le aru lunga i o. Ia le whamei asiata. Na e kolo atu e whatu ia o te rutara noa e musu. Ia, si tatu tartalia, na wa umau no mon mau. To e fatartia e to e afe mai le afi ia o. Ia. Mau to mon mau. Ia, o leo fa solo amata le afore valu di tai au. Uma le iva i le fiafi. Io e wa o manatu e foi la sa mo ni tai. O lava i mala tu mo oe ne o ato le ala u lua tula. Ia, fa malu atu motu fa se i ma interview pun ma fatanonga ia mana fionga ia tu fa sina e mo le te minei la vai ia e mana tu lava sa mo ele fai ona o se ama le tato watu se tala fa ma fana i le tato ainga fa fai ia e lo maulunga la ma tau i tato tu malo ia tai to lua sui io e o le tau fi mawalunga i awane i lua fesasi awane i lua fesasi le va ai le tunu le lua io e le lei leanga mai te le atu le leanga nei lo le lei e le ngato le split o palota ia a o le tulanga foi le tau fai e tau fai a le winga le tala e ia nga i lava lo manatu afa i ita pule ai atia e ita foi la au le malito e tia ina o fa tu per mele au te tonu au le uso te tonu mala malama io e le o i se meto security of pule i le famasinonga i le fa pe fo fa mania but wa ngina lon swafa i lunga o nei mea a ngina lon swafa tua i e tu le epa man HRPP ngoi pule ai tu peole fon fa vai pa pena fu ia fisola i ia ana numero mo pe ua a fea i sa utala i te milei pai maripoto tato mea pai maripoto awane i fai i se fi nau o tangata i ona langona a ona mafau ai ana no utara no atu fa pea mo le lau te lenga ina ia maua ia se malo se manu malo ia ale tatu vanga fa fai
Langa le tuli na o se malo i se tasi lua tolu fa lima ni votes e se mes. Isia le wa fa fu mai nga tele ale ma aua ni fata mala i le mai ole coalition. That's would be their final attempt. O in le ai worst come to worst or power me apa ai tangata ni ole tu fata sia ia pit fatu tu ile tu sam. Ada winga na lokala. Samo le tatu ainga fa upfai. And not only to win the game, but it's a big win that we need. Win na le win ni tau telo ai ile ko pe ku fa kasia ia vanga fa folia. Na le to lima suta sia ia sui on parliament samo. To suta lima suta si sorry. Lima suta si o lono winga. Ma faina to la mai e silia to malafa. O faina I fa pena afa lufu fitu. Lufu valu, lufu rifa. Tam fai to tasi. To tasi to lua to isia langa ye mon me ta ule uma fai famsinonga. Ia fai male sona ni me uma tatu ainga. Ia fai male sona ia me tatu ainga. Se ala no pese tu fapia. Ele ai se avanoa o ma fau te tilo isi vai fai kala pe pelo ia tu le mai. Ole matua tala pe pelo o tangata. O masani lo lato ola. Te le tua ia el porkiki. Te le tua ia el upu. No va le upu ele son tino. Nela se me la tatu tua ia ele me le se tino. Tatu tua ia el tangata. O lo ona ia fa nga ina le upu. Tau dia foi ole upu ole atua. Lisi ona ole atua. God is word. The word is God. Ole upu fau na fau wa ele atua le lalolangi. Ole upu na manava tu ele atua le upu ma ola il tangata. Fa uma fa penala tala noa ia te oi nefi. Sa mole atu nupele. Lo fatele atu le tau tuar si fonga o le tai afo. Ia awane ingalo. Fatua tua ile tua Samoa. Matango fie whainga lotu. Morning devotions. Tai ao. Mana ia whainga lotu pōra solulu. Pai fo I autou anapongi. Ia whai mana mautino. Ia tūlai mai I se tūlanga le levi tatu whainga palota. Matu tapua ia. Le whaino matu palota. Tau tua nā mautu. Tōrsi furu, tō tasi, at least, ninu mera. Tau te tilo. Ele wha maualunga. Ele o se overconfidence. Au le hata wha moe. Tā penanga. It's all about preparations. Ia ti toi umit foi sa utala ma toi fa umit toi foi tau tua nei e fia o manatu samo. Tatu toi filo ai. Ile te mirava nei le aso tai au. Ai mo te mini alo fa tele atu. Na u fionga te telefono. Te tai o le vai fa fai. Ia o fai pule to rusfu ia ato ai fai pule fa aulioli uma. Mautu fatua. Ia lo fatu foi le hita pipi ia ma le tautua mai si uma vai fa fai to ono. Manuia le fa ngatama o le alo tiai. Au le fau ta alo mama au ta alo lenga. Lo to ona tu le epa fa tai li o sua. Fa soifua. Mai manuia. Soifua ia.